Iya. Ya mah gula bensin kok nyong ora bias. Ya apa nyocokan dadi latih kirik? Kowe kewalit goblok. Wong anu sing dilatih ben wong sing saking sekiane maneh kok. Angel Pak, kira kucing anak narapidana opar. Urung lah, metu sebo main Pak, hati motor-motor. Asik. Astagfirullah. Pokoknya nikmat banget, kira kok kapan deh nikmat temen. Rokok apa? Hah? NU. Ngerti Rika nih? Apa sih? Rokok NU. NU apa? Nunut anu udut. Apa jam mirang-mirang nanti nggak hati. Nunut capisan rokok dumpa-umpa ya. Sepisan sing siki. Sedot. Aduh, mereka yang kepengen Pak. Kepengen dikasih. Enak gitu. Ini si labemu. Hari mau ngelana kok ngelampe kakak. Jeronnya telah. Woi, kok nikmat banget kali itu. Ya, kayak. Si Dorong, dois mana? Kayak kalau hiburannya kalau menikmati itu. Pak, di kamar masih Dorong. Nih. Kejan bakal sutina gelem marek ora. Pokoknya lulun di kamar nasi Dorong doping rolas, urung bani urung ini